Tapi Pak, Pusing. Orang kali tukang kebun jadi pusing. siren yang kuning. Tadi kan tukang kebun. Siren yang kuning. Sing ini rekanan bisnis nih klien. Kelas komputer. Apa lah? Sari nih ke Pak gitu. Saya sarinya gitu. Itu iya nak. Kan belum tahun ya. Nah coba ulang ini takon lagi itu. Ya kan lo? Sari nih tuh Pak. Ya lah lagu rasanya. Sari nih ke Pak gitu. Ulang. Ya kan lo? Sari nih ke Pak. Sarinya Sari manis. Sarinya kan lo? Ada sarinya sih ada nih. Oke, kentan nih ke artinya panglitsina napi apa deh? Bisa aja ya. Iya. Singkat nih. Dong masih nggak ada di tidak